Čeprav se nekateri svojci pogrešanih mornarjev še oklepajo upanja, da se je podmornica še pravočasno dvignila na površje, pa je vse več tistih, ki v čudež ne verjamejo več. Tudi zaradi ugotovitev argentinske mornarice, ki počasi sestavlja dogodke tistega očitno usodnega 15. novembra, ko se je za podmornico izgubila vsaka sled. Los diferentes indicios que fuimos recibiendo del submarino en cuanto al entrada de agua haciendo snorkel, cargando baterías, que por el mal estado de mar, a través del sistema de ventilación, había llegado a la bandeja de conexión de la batería de proa, que justamente por eso se produjo un cortocircuito con principio de incendio. Nekateri izmed tistih, ki že 14 dni pogrešajo svoje najbližje, so prepričani, da jim mornarica ne želi razkriti resnice o usodi podmornice. Zmotilo jih je predvsem to, da je mornarica dolgo trdila, da je prišlo zgolj do težav v komunikaciji. Iz mornarice odgovarjajo. Jueves, ahí tuvimos como una confirmación que fue consistente en una explosión. Recién ahí nosotros apreciamos que ya no era un problema de comunicaciones como habíamos pensado. Mornarica je postregla tudi z razlago, kaj bi lahko povzročilo eksplozijo, ki so jo zaznali na območju, kjer naj bi se 15. novembra nahajala podmornica. A medida que fuimos teniendo indicios, van cambiando los escenarios. Entonces ahí interpretamos que esa explosión se debió a una concentración de hidrógeno. Baterije na podmornici namreč nenehno generirajo vodik, ki ga je potrebno sprostiti iz plovila, saj je ob visokih koncentracijah lahko potencialno eksploziven. Zdi se torej, da je šlo pred 2 tednoma na pogrešani podmornici veliko stvari narobe, kar nikogar ne navdaja z upanjem. Mornarica vseeno obljublja, da bo z iskanjem nadaljevala vse dokler ne bo mogla z gotovostjo potrditi, kje je podmornica in kaj se je z njo zgodilo.